I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas ću da vam pokažem kako da složite Pyramix Cahillovom metodom. Pa hajde da počnemo. Dakle, nama je prvo cilj da ubacimo dva edge-a između centara. Za početak tražite imate već neki blok, kao što ja imam ovdje. Vidite, između plavog i crvenog centra nalazi se ovaj edge i mi ih tražimo dalje. Sad, mi možemo da složimo edge između plavog i žutog ili između crvenog i također žutog centra. E sad, čini mi se da je lakše da složim samo sekund. Naprimjer ovaj ovdje, plavo-žuti, iz razloga što njega možemo samo ovako da okrenemo i spustimo ga dolje. I već smo ga ubacili. I namjestilo nam se također ovaj ovdje, ali on nije bitan. E sad, pokazat ću vam slučaj kada nemate edge. Evo, znači recimo imamo ovaj zeleno-crveni i sad on se nalazi ovdje i mi sad njega možemo ovako da ubacimo. Dobro. I gledamo sad zeleno-žuti i on se nalazi ovdje. E sad, također njega možemo ovako da ubacimo, ali ako bi nekim slučajem on se nalazi ovako, kada bi vi njega ubacili, on bi se pogrešno rotirao. I to ne valja. Znači, onda vi morate ovo da podignete i ubacite ga. Znači, logično. I završili ste prvi korak, a to je da ubacite ovako dva edge. Znači, meni se treći namjestio ovaj, ali on nije bitan. Evo, i sad. Idemo na sljedeći. Sada trebate samo da rotirate ove tipove, znači ako vidite žuti centar, rotirate da bude tako žuto-žuto. Također ovo to svako zna. I ovaj tip, i to je to. I sad, gledamo ovo što smo napravili, to držimo u lijevoj ruci i gledamo koju boju mi sada nemamo tu. Znači imamo crvenu, imamo žutu i imamo zelenu. Znači plavu boju nemamo. E sad, to držimo, rekao sam, u lijevoj ruci i nikako ne pomjeramo. I nama je sad cilj da mi na ovoj strani, dakle suprotnoj strani od toga, napravimo plavi Mitsubishi znak. Pomoću ovoga sloja i U' i U. Poteze. E sad, kako to? Mi za početak vidimo da je ovaj plavi centar već ubačen. Recimo ovako. I sad mi idemo dalje. Znači podižemo ovo i radimo U ili U'. Evo, ubacili smo i ovaj. Idemo dalje i vidimo ovaj i njega ubacimo. E sad, kada smo to završili, prelazimo na treći korak. Treći korak iz razloga što ove tipove to ne brojim za korak. I šta se sad radi? Sad nam je cilj ono što smo prije napravili, što smo držali u lijevoj ruci, ili tako, da ubacimo posljednji edge. To bi u ovom slučaju bio zeleno-crveni. I sada ovo što smo držali u lijevoj ruci, držimo ovako da nam stoji gore. I sad, tražimo taj edge, on se nalazi na jednom od ova tri mjesta uvijek. Ili može da vam već bude ovdje ubačen pogrešno ili da preskočite ovaj korak, ali to se rijetko desi. Sad, u ovom slučaju meni se nalazi ovdje. I sad, ja ne mogu to samo ovako da podignem iz razloga što prvo neće biti dobro rotiran, vidite, a drugo Mitsubishi znak će da se poremeti. Tako da, kada bi ovako stojao, opet ne mogu samo da ga ubacim. Dakle, držite ga ovako da budu suprotne boje. Ako je zeleno-crveni, znači ne može zeleno-zeleno, nego crveno-zeleno. I radite algoritam, ako treba da ga ubacite on jednostavno. R, L, R', L' i ubacit ćete ga. Idemo na sljedeći. Sada ga imamo također ovdje, samo što treba da se ubaci sa druge strane, dakle ovdje, ne sa lijeve strane, i sad radimo isto da su vam suprotne boje, žuta. Znači gledate samo ovaj blok što treba da ubacite i ovaj gore. Tako da sad radimo algoritam kada za desnu stranu, L', R', L, R. I njega smo ubacili. I pokazat ću vam posljednji slučaj koji možete uraditi sa jednim od ova dva algoritma. Ovo je slučaj kada je ovaj edge već, da kažem, ovako ubačen. Sada ću to da vam napravim. Dakle, evo vidimo, on je tu ubačen, samo je pogrešno rotiran.
također ga držimo ovako. I sad, ako on na desnoj strani pogrešno rotira, možemo raditi algoritam za desnu stranu, ili ako želite možete ga staviti ovdje pa radite algoritam za lijevu stranu. Ovako vam ja mislim lakše i radite L prim, R prim, L, R, izbacili ste ga, sad nam se on nalazi ovdje i radite još jedan taj algoritam i on će biti izbačen. Tako da prelazimo na posljednji, odnosno četvrti. Sada za početak ovo ovako stavimo da nam se spoji i prvi slučaj jeste kad vam je ovaj već dobro ubačen, a ova dva su samo rotirana pogrešno i također su dobro ubačeni. Ovo što je ovaj ćošak što nam je već složen, odnosno edge da kažem, njega držimo pozadi i radimo algoritam R prim, L, R, L prim, onda ako rotirate ovako, R, L prim, R prim, L i složit ćete identijsko. Samo još jednom. Znači veoma se lako izvodi. Još jednom R prim, L, R, L prim, ovako rotirate, R, L prim, R prim, L. Idemo na sljedeći slučaj. To je kada nijedan edge nije dobro ubačen, ali se jedna boja poklapa. Kao što vidite, on nije na svom mjestu, ali plava boja se poklapa sa pozadinom. I sad gledamo, ovaj blok treba da se ubaci dolje, ovaj ovdje i ovaj ovdje. Znači treba da ih zamijenimo u smjeru kazaljke na sat. I ovo je veoma prost algoritam. Znači ova boja koja nam se poklapa držite na lijevoj strani, tu, i radite R prim, L, R, L prim. Idemo na sljedeći slučaj. To je također kada nam se ovako boja poklapa, ali ovog puta treba da ih zamijenite suprotno od kazaljke na sat. Ova treba da ide ovdje, ova ovdje i ova ovdje. Ovo je također lak algoritam, postoje dva načina. Evo, jedan od njih je ovako, isto držite ovdje. R, U prim, R prim, U, ili ovo držite sa ove strane i radite suprotno od onoga prije. Znači, L, R prim, L prim, R. Dakle, sad imamo slučaj kada su sve boje se poklapaju, ali na plavoj strani, odnosno na jednoj, ali ovo drugo se treba da ih zamijenite, ali se jedna boja poklapa. Dakle, ovo je smjer, ova treba se zamijeniti ovdje, ova ovdje, ova ide ovamo, ova ovdje i to je smjer ukazati na sat. I sad radite L, R prim, L prim, R prim, rotirate ovako i radite L prim, R prim, L. Dakle, još jednom. Evo još jednom, dakle, R prim, L prim, ne znite, L, R prim, L prim, R prim, rotirate ovako, L prim, R prim, L. I posljednji slučaj za danas jeste kada treba isto ovako da ih rotiramo, samo suprotno od kazaljke na sat. Dakle, ova ide ovdje, ova ovdje, ova ovdje i radimo R prim, L, R, L, rotiramo ovako, rotiramo ovako, R, L, R prim. Još jednom. Dakle, evo ga. R prim, L, R, L, ovako rotiramo, onda R, L, R prim. I to. I nadam se da vam se svidio ovaj tutorial, ako jeste ostavite like, subscribeujte se obavezno na moj kanal, šerujte ovaj video ako vam se svidio, također ostavite komentar. Pišite da li vam, ako ima nekih nejasnoća slobodno pišite, također ja ću vam rado odgovoriti ako budem znao. A mi se vidimo u sljedećem videu. Do tada pozdrav!